Right. Kubalulekile ukuthi ama-university nendawo zemfundo ephakeme zikwazi ukuthi zidevelophe ama-languages abantu, ikakhulukazi ama-languages ethu aphatheka kabi ngesikhathi sobandlululo asetshenziswa ukuthi asehlukanise engathi yini kanti-ke i-richness yazo. So Rhodes University sijabula kakhulu ukuthi sinabo nabantu abenza ucwaningo i-research about African languages ukuthi kwakhiwa amagama amasha lukhule ulimi lwethu lube impumelelo nabantu bakwazi ukuthi bazince ngobume babo, bazince ngolimi zabo, bakwazi ukuthi baziqhenye ngeculture yabo ngoba phela ulwimi akulona nje ulimi lokuthi kuchonywane ngenkulumo lapha ulwimini kukhona nencubeko naso sonke izinto zethu. So kubaluleke kakhulu abantu abasha ngoba phela bazibukela phansi izilimi zethu kanti yizona ezibaluleke kakhulu. So ke siyaqinisekisa Rhodes ukuthi abafundi bakwazi ukuthi bakhulume ngale limi zethu zabantu abamnyama, ulwimi lungabi isithiya okanye ibarrier ukuthi bakwazi ukufunda e-university.